Abusia beye enaka kreni de Kelvin Taylor at trendy ye pa na neama Kelvin Taylor wo ye loud silence host at trending na eye ensemwa wo kan ye edefra former president John Kufour ho a Ghana fo bi esusu se ensam no wan kan ye ntikebeye kra omra bonten na ombe pacho ena me no e kase Kelvin Taylor emfa chew pebia emma ye nanso wenya ensam no kan no ho emuaye e de free spiritualist a ye friend na akai beneza ho a wa ma Kelvin Taylor 3 years se won fan ko pa John Kufour chew enyesa na emfie miensa ode ama Kelvin Taylor ebeso 2029 17th December no eso a nebusuafo ebefa ne la ebusia mamo akwaba aba too much gh so mesre se o first time ni a obemi subscribe button no so de amame eya no wakai se wo de bell no beka ho sa no upload ni to mo apɛ wo first person ya wonsa ebedi kan aka ebusia na aka Ebeneza echiremu a wo chiremu se wo man Ghana eye o man ya nananom ene chichire to ho emma yinti e national anthem kra yeto no ewom na aka Ebeneza echire se atemdidie die enya ade se ye de chichire wo man na so se nanse wo hwe se ne atemdidie esi ekoso wo man Ghana mu ne titiriw ene social media so a na se wo hwa na ne se afem na kire se wo mo a atemdidie no akọ ede amoma na se omo ma benefit e wo atemdidie no mu pa no eye politicians na wotenetene ne nsa wotene e de kohwe NDC fo so e kire se wo mo na aka Ebeneza e kire se Kelvin Taylor eye adwuma e de momte atemdidie bia Kelvin Taylor edidi no ekọ in favor of NDC na se wono de woni NDC fo eni asem ka nemum Kelvin Taylor no ene wo se wono no wasem ka na kire se wo ma Kelvin Taylor 3 years pepepe se won fan konko pa John Kufour chew enye sa de ne ade abeto Kelvin Taylor no ono akasa de nani kosua ebe hu na busia ma yenko hwe ensam a Kelvin Taylor e ka ye no ye enu nti ebie mu ama na aka Ebeneza e de san muaye wei abre no Kufour amumu sansa dada bobonyoma wa ye ne yenhwe ontimi mo ba kumpo kireo oh na we na ye start ye na ye wie mese mo ma Kufour on TV so national television no cause I started this and I completed this before I left office e bi ni Ghana history mu eno mo dada mo do mu hunahuna mo ode wonya mobo unim sika Kufour te so unim sika ne nana no mte so unim sika we leading Kufour mo wia oye lazy nanti no person be nanti we oye broni a anka beba na obo tennis Kufour ni age awedu no oye broni a anka no pebia bo so ojogi. He is just lazy. He doesn't want to work because when you piano, he is just lazy. He's not disabled. Mama fani kwa disabled category. On better TV so no can chire say. Juma dia we na me starting na me yi me nsafiri ho bibia ni wo Kufour timi wie. Not a single thing. Entebusia we ene ne Kelvin Taylor e kan ya ama agina so ama na aka Ebeneza so abehye Kelvin Taylor 2029 17 December say won franco pa John Kufour chew ansa na saada no edu inti o micro Ghana pa ni o micro Ghana eno ni abusuafo medinde na Ebeneza na eda no me na mana mkohia video bi ana yenua be ma Kelvin Taylor edidi atem didi no odidi no na kese ode yewura president Kufour eye former president sebi ode ne yare na esre no na Kelvin Taylor o micro Ghana eye traditional country na ade o man fan titiye na yemusuo ene akwara obema wano ayede ato mpanyifo nempo odi wo mo yare ebesere wo eno ni ade a ye abakwasam ni amamre eyede ekiri ene yama politics edidi adwen eno nti sebi akwara ekasa kire panyini a onwene ho atemdidie ni di anka ese ye wo freedom of speech se sa na e ka brofo na nti anka nyame hu na nyame nwanwa. If you say, yeah, amount for no, and I see him paying for no, ajiatu. Now say, what the opinion, I will be the or my suda. 7 fracture, Nijari Asreno. Kelvin Taylor, Copacho ati. Copacho, Kelvin Taylor, Copacho. Not share. Bible say, Akwada, the one na new wager any. Na wonkwa awarwa asase we so
Enye Bible na kan o nemu eyeye nananom ensem o kan ye eto e na ebegina so de tworo Bible. Enu ntina ye wo bebu bi se akwara ebonwa no machikide. So wo hwe tete ye nananom se de omosi etete ya se udidi penyina tem se de ebesi ahwe no wankasa no ebe ye o mama nene de ba ne se kabiti la hwe me kire wa de bi konkuto yenu na pacho anyesa ye wo 2026 by next 3 years by next 3 years 17th December next 3 years ye wo 2026 17th December next 3 years obesundaye na daye no mu no obehu sesebe o ko ejanan na ejanan no a wo ko no wani bete na mpa kwa ejanan agu na kavintela eno beye the end of se won so obesori anante eminti na mese ko nkutodwe nim na chase bombaye na sre bonifache hwe ne wo panyiri bi generous bi wo kumase inshire FM somewhere 2007 2008 ni ebo papa ni din a ebo 4 o'clock kumase Ashanti reggae inshire FM no bia de radio station ade ato no so ano ene nyafo obi kan che say ono di ontie di ono be kan so bia ade eti na bisa say ne say nipa no yete ne nka biom na se yete ne nka pim pa oti say enuti kabintela mo ho asafo hene na yesi die eye ne se ogina ho no onhwiye ne wanhwe ase na eme ya say as a young guy like you oma politics edidi wadwe you see our dan is eco NDC so that obibeka say oh anye ye grampo no odidi NDC for our so atem o NDC ni but oka aka kabitela hwi me die me ma wa futu ubetimi abedidi matem ubetimi afrem ahefie ubetimi afrem court na me o frem court a date na me ama no ebeduru no ubehu se ampa nyame kasa no akasa intimidie me ma woni aka no kra kiro se kopa acho ana konkuto bianim 3 years is just around the corner 3 years next 3 years 17th December me kasi so kabintira ama o body no and other wati me pa wasem se menua so wo ye menua me pe anu ntina me ma ofutuo no nyame hira so betie asampa no ne wadi so ne wanya no ho no asere bode faje me da asese otie me nyame hira wo etabusia wei eye nana aka Ebenezer ne mu aye ya wode abreke of intila na no na Ghana for chese wo mutie nana ensemi a wo kan na wo mu hwe timeline na nana de amana Ghana for se ase nana ya to chacha because wo mu kire se 3 years de emuwa enti from 2026 ekosi 2029 de bibia betimi esi yare ewum ewu akwanhia wum amane wum how bebre wum fi se obi nima de chemu nsem enti se na ba hye ne emretintin se dia na se Ghana for se na no wo ye matrama kwa bi we ye Ghana for nsem abusua wo moka na me chemu dia kirewe na enu achi no ebi so trese Kelvin Taylor nsem a wo kan no waba bonten aba be defending nsem no e de ho report ni ade facts and figures aba be gu ho ya ono kra atro challenge de ama NPP for say so mo say ensem na wo kan no obuade a wo mo so emfa fact no emfa mewo so but besime ya Ghana for so mu hu say NPP for etu sana mo no ebia na Ghana for trese Kelvin Taylor no eye right nti se wo ye right de a wo mo bisa se na nasem a wo kan e be den na abam na so obusia emre ene enna ene betre se Kelvin Taylor eye right anase wonye right se nana aka Ebenezer ne nsem wo kan ye bebem anase emom no nyina eye enkwa anyame de be kyan e betena se akwakosi sa date no na fe ye hu ba bia susan wode bode hu ebe friends ebusia mesrese wo so beja comment e wo comment section ho e dia mami all the social media handles no eye too much gh o subscribe like ya share na fofo so enye bia hwe macrow